Orang gena. Orang pendelak. Pendelak nyong ngomongin deweke. Tapi bocor kotak jajal. Sekarang gini. Enak, wingi bebek kotak jajal ya. Enak. Mau coba. Bukan sholat madep mana ya? Ben bye kau iki. Ben bye. Hari ngediting ke besiar kudu dipindah maning file keton ora ya gua kok suaranya ngedit aku baik-baik kudu tapi mindahnya bingung. Urip kok enak temen sarti ngombe nih tapi kayak headset kudu nambahin colokan mahan nih nah orang ya korek paeng ngombe nang omah jajal di situ